Ha ka program jong kasngi kan mau buram ya kasngi kerpang kilong kemi ke bana kaliang ka National People Women's Front Penusla Block kabala pelong nin kasngi ka khat kendai tarik ujemang arajar penreu haing dorbar hol dong ningkit penusla kalami ka jingpen ko buram ya ki executive member jong kani ka kenhun ka NPWF Penusla Block na ka ying ka semu MLA ka thanyu ba prestun dan song ubadayu sembut menteri ka jela komta ka kurim ka jong u kalami khmat na ka benta ka ying ka sem ka jong u ha ka te ka sngi u MLA jimlala bandon lang ha kani ka program nreu la pha ka jing ai khublei leng ba ka kurim ka jong u ka kong Angela M Kharsentiu kakong haswa ban pen ko buram ne ai buram syakini ki khot kala ong baki executive member kila trishitam bha ban wanra ya ka program na du mencem snem hadu mentau snem Om tan mata ka constituency jami hindrai ya state ba ke celah i baru kowe dengan ai ya yang ini mai ha da ji ai kudai ko terpang ya pi dong kuni jong ka constituency jami kata ka penuslah constituency baru kowe nah isun ai ya ki executive member baki nongkit kam jong ka NPWF penuslah constituency kabala syukia bat kabala terishikom ban penlong ya kami kesni kabala ibu ipian lana kiamuki kami kesni kami long kesni kabala ibu ipian adu kami dan kalian Susu abapai pada syaka presiden jongka NPWF Penusla Block ka kong barihun maukon kalapan mena baha usnem banwan on pelong lightly ki program ha ka ba on pelong manlau snem kawai naki kata ka ba on wanra da ka jing ajing sumar ha ka ba yadai bat ka koit ka khia ka ba ar kan jit chipongut ki kemisyong marwei ban kener keti syaki ban ag jing irap hakinu kinu ki benta bat ka balai ka dehi ya kilong kemi ki ba syong ying bat ki bala he ka karta kaladon ka society ka ban ai training ya ki skill development bat onda ha ba kilayo ya ka jing pentebit bakin kut haka sernot nre kila ruban sedang bancam seprang. Nabi mentah usdan kami syukmat kemakatu kami ngin wan ra mata usdan yang kita medical kam kabangin ra yang jadi dokter spesialis di Manasong. Nanta kabaan ngipet berbagai iman tak lam kami dan pun kita single mother kami di batang marwai di bayam no kilo ibang don syuk kilo kersya niki kibat lay sitom man penang pun start kala kita gihon di nalu unisnen injit kumaship homot kita di single mothers ba manta usnen bagin ay jingerap ini lakalong hak batit pot uniform lani hak bayalap yang babai school di konduki nangta kabalai ka nakadang di NPWF Penusla Block nila ada kepala society hantai nila ada office society hantai iknam banyaram bakilong kami jadi kidung susong hayin bersuap dah bagi lain mata itu dan dibuka nakadang ini yin ai training skill development kiwi ki ai jadi skill development training dari suap yang training berkesebut no dari pun bagaimana dikontrol sama unit bagaimana yang society ini yin ai yang skill development program lah kasyat kecil kasinapia kasukjan suk dapat hadir dapat training hadir kilayo itu sedikit hingga yang startup begini kalau mulai ini kita namanya sekarang nilai yang di Penusla Block